1993. godine u Denveru, Colorado, dogodio se događaj koji je zauvek promenio borilačke sportove. Osmišljen kao eksperiment da se otkrije koja je borilačka veština zaista superiorna, prvi Ultimate Fighting Championship bio je nešto što svet do tada nije video. Bez težinskih kategorija, bez rukavica, sa minimalnim pravilima, to je bila brutalna borba preživljavanja, ali UFC nije ostao samo krvavi spektakl. Vremenom su borci, treneri i promoteri oblikovali ovu organizaciju u ono što je danas. Najprestižniju i najrespektabilniju MMA organizaciju. Dok su godine prolazile, pojavili su se pioniri, borci koji su postavili temelje ovog sporta. Ljudi koji su prvi kročili u oktagon, dokazali snagu svoje veštine i ostavili neizbrisiv trag u istoriji MMA. Bez njih UFC ne bi bio ono što je danas. Sa profesionalizacijom sporta i dolaskom nove generacije, borci su postajali sve kompletniji, pravila su se menjala, a MMA je postao globalni fenomen. Tako je nastala moderna era, u kojoj su borci poput Georgesa St. Pierre, Ronde Rousey i Daniela Cormiera redefinisali šta znači biti šampion. Kao i svaki sport sa bogatom istorijom, UFC je 2003. godine osnovao svoju kuću slavnih, Hall of Fame. Ovo nije samo lista velikih imena, to je večna počast borcima koji su izgradili sport. Hall of Fame se deli na više kategorija, ali danas ćemo govoriti o dve ključne: pionirskoj eri i modernoj eri. U ovoj priči vratit ćemo se na početke i prisjetiti se pionira koji su izgradili UFC i pogledati kako su moderni borci nastavili njihovim stopama. Dobrodošli u priču o UFC Hall of Fame-u. Da bismo razumeli kako je ovaj sport postao ono što je danas, moramo se vratiti na početak. U 1993. godinu je poznati jednog od ključnih pionira, Royce Gracija. Royce Gracie, brazilski jiu-jitsu majstor, ušao je u oktagon bez velikog marketinga, bez imena ili prepoznatljivosti koja dolazi sa modernim zvezdama. Ipak, upravo je on svojim nastupima i tehnikom pokazao svetu da borilačke veštine nisu samo o snazi i brutalnosti, već o tehnici, umu i strategiji. Njegova dominacija na prvom UFC-u bila je ništa manje nego šokantna. U svetu gdje su svi očekivali da će borci sa bokserskim ili kickbokserskim iskustvom biti najdominantniji, Royce je, koristeći veštine brazilske jiu-jitse, pokazao da snaga nije sve. On je postavio temelje za jedan potpuno novi način razmišljanja u borilačkim sportovima i tako postao legenda koja je zauvek oblikovala budućnost UFC-a. Svoju profesionalnu MMA karijeru završio je sa 15 upisanih pobjeda i samo 2 poraza od Kazushija Sakurabe i Meta Hughesa. Zbog svog pionirskog doprinosa mešovitim borilačkim veštinama, Gracie je bio prvi indukovan u UFC Hall of Fame 2003. godine zajedno sa nekadašnjim rivalom Kenom Shamrockom. Ken Shamrock je bio jedan od najvažnijih pionira MMA sporta, poznat po svojoj izuzetnoj snazi, hrabrosti i borbenom duhu. Njegov rivalitet sa Royceom Gracieom postala je legenda, a borba između njih na UFC-u 1 ostavila je dubok trag u istoriji ovog sporta. Ken je svoj doprinos MMA-u nastavio i kao trener i promoter, činići ga jednim od ključnih figura u razvoju UFC-a. Kao jedan od prvih uvrštenih u UFC Hall of Fame 2003. godine, Shamrock je simbolizovao prelaz iz eksperimentalnog u profesionalni MMA. Svoju karijeru završio je sa skorom od 28 pobjeda i 17 poraza. Nakon Gracija i Shamrocka, treći član kuće slavnih je jedan od najdominantnijih boraca ranih dana UFC-a. U pitanju je Dan Severn, čovjek sa nerealnim profesionalnim MMA skorom od čak 120 upisanih mečeva, od čega 101 pobjedu i 19 poraza. Severn je bio ključni faktor u prepoznatljivosti UFC-a i profesionalizaciji MMA-a, a zbog svog značajnog doprinosa sportu uvršten je u UFC Hall of Fame 2005. godine. Bivši olimpijski rvač Randy Couture je postao prvi borac u istoriji UFC-a koji je osvojio titule u dve različite kategorije, u poluteškoj i teškoj. Randy je osvojio ukupno 6 titula UFC šampiona tokom svoje karijere, a njegov profesionalni MMA skor iznosi 19 pobjeda i 11 poraza. Zbog svog izuzetnog doprinosa sportu, Couture je uvršten u UFC Hall of Fame 2006. godine, postavši jedan od ključnih pionira modernog MMA-a. Mark Coleman nije samo jedan od pionira MMA sporta i bivši UFC prvak, već je pre manje od godinu dana postao pravi heroj. U trenutku kada su svi očekivali da se povuče iz reflektora, on je još jednom pokazao svoju snagu, ali ne u oktagonu. Kada je njegova porodica bila u opasnosti, a požar zahvatio njihov dom, Mark nije oklevao ni trenutak.
Uskočio je u vatru da spasi svoje roditelje rizikujući vlastiti život kako bi ih izveo na sigurnost. Ovaj hrabri čin, u kojem je pokazao ne samo fizičku izdržljivost, već i nevjerovatnu hrabrost, nadmašio je sve borbe koje je ikada vodio u oktagonu. U MMA svijetu njegov profesionalni skor od 16 pobjeda i 10 poraza govorio je dovoljno o njegovim borbenim sposobnostima, ali ovo herojsko delo dodaje mu sasvim novu dimenziju. Zbog ovog izuzetnog doprinosa i svoje nevjerovatne hrabrosti, Mark Coleman zasluženo je postao član UFC Hall of Fame 2008. godine, a kao čovjek, inspiracija je svim onima koji se suočavaju sa životnim izazovima. Ako postoji borac čije ime simbolizuje eru kada je UFC postojao globalna sila, onda je to Chuck Liddell, The Iceman. U vreme kada je MMA još tražio svoje mesto u sportskom svetu, Liddell je postao njegovo prepoznatljivo lice. Bio je oličenje sirove snage, nokaut moći i neustrašivog borbenog duha. Njegova prepoznatljiva frizura i hladan pogled činili su ga ikonom borilačkog sporta. Kada je 2005. godine osvojio UFC titulu u poluteškoj kategoriji, Liddell je postao jedan od najdominantnijih šampiona koje organizacija ikada videla. Serija brutalnih nokauta nad rivalima kao što su Randy Couture, Tito Ortiz i Babalu Sobral učinila ga je apsolutnom super zvezdom. Zbog svog neizbrisivog traga u sportu, Liddell je 2009. godine uvršten u UFC Hall of Fame. Njegov skor od 21 pobjede i 9 poraza ne govori dovoljno o njegovom uticaju, jer Iceman nije bio samo šampion, već simbol jedne ere. U eri kada su velteraši tražili svog kralja, Matt Hughes je ustao i zauzeo tron i dugo ga nije ispuštao. Njegova dominacija u UFC-ovoj welter kategoriji definisala je čitavu generaciju boraca. Sa 45 pobjeda i 9 poraza, 2 puta je osvajao UFC titulu, pobeđujući legende poput GSP-a, BJ Penna i Franka Trigga. Ali najveća borba njegovog života desila se van oktagona. 2017. godine Hughes je doživeo tešku saobraćajnu nesreću kada je njegov kamion udario voz na pružnom prelazu. Pretrpeo je ozbiljne povrede mozga, bio u komi i lekari nisu davali mnogo nade. Ipak, u duhu pravog šampiona, Hughes se oporavio i ponovo naučio da hoda, govori i funkcioniše. Ušao je u UFC kuću slavnih 2010. godine. Bivši UFC šampion poluteške kategorije Tito Ortiz je bio zaštitno lice organizacije početkom 2000. godina. Osvojio je titulu 2000. godine i branio je 5 puta, što je tada bio rekord. Njegova rivalstva sa Kenom Shamrockom i Chuckom Liddellom donela su UFC-u ogroman publicitet, a iako kontroverzan i u sukobu sa Danom Whiteom, njegov utjecaj na sport je neosporan. Sa 21 pobjedom i 12 poraza, Ortiz je 2012. godine primljen u UFC Hall of Fame. Pat Miletić nije bio samo borac, on je bio temelj jedne od najdominantnijih MMA akademija u istoriji. Pre nego što je postao trener šampiona poput Meta Hughesa i Jamesa Pulvera, bio je prvi UFC šampion u welter kategoriji. Njegov stil, kombinacija rvanja i kickboksa, bio je ispred svog vremena. Osvojio je pojas 98. godine i 4 puta ga je odbranio, postavljajući standarde za generacije boraca koje su dolazile. UFC ga je 2014. godine uvrstio u Hall of Fame, ali njegova najveća ostavština nisu samo pobjede, već i borci koje je stvorio. Iako je bio poznat po svojoj brutalnoj dominaciji u oktagonu, Bas Rutten je imao i neodoljivu harizmu koja je učinila da ga svet voli i van ringa. Kao prvi UFC šampion u teškoj kategoriji, Rutten je 1999. godine postavio nove standarde. Sa svojom fantastičnom kombinacijom kickboksa, rvanja i samodbrane, Rutten je savršeno spajao snagu i tehniku, a njegove nokaut tehnike ostale su legendarne. Nakon što je osvojio pojas, odlučio je da se povuče sa vrha, ali nije nestao. Postao je analitičar, trener i glumac. Njegov entuzijazam i energije učinili su ga pravim MVP-em borilačkog sporta, a 2015. godine je zasluženo uvršten u UFC Hall of Fame. Kao dečak Minotauro Nogueira je doživio tragediju koja bi mnogi ljudi odvratila od bilo kakvih fizičkih aktivnosti. Kamion ga je pregazio, međutim to nije bio kraj njegove borbe, već početak. Ova strašna povreda, umjesto da ga slomi, oblikovala je njegovu neverovatnu upornost i snagu koju je kasnije pokazao u oktagonu. Postao je simbol izdržljivosti i volje, a kao dvostruki šampion u Pride i UFC-u, Nogueira je bio mnogo više od običnog borca. On je bio živi dokaz da prava snaga leži u mentalnoj izdržljivosti. Kada je 2016. godine primljen u UFC Hall of Fame, bio je priznan i za sve ono što je simbolizovao: hrabrost, upornost i borbeni duh koji je oblikovao njegovu karijeru. Profesionalnu karijeru je završio sa 34 pobjede i 10 poraza.
Od trenutka kada je 1996. godine prvi put kročio u oktagon pa sve do svog posljednjeg profesionalnog meča 2011. godine, Don Frye je bio borac za svakog borca, konkurent bez kompromisa koji uvek dolazio da završi svoje protivnike i da pruži spektakl publici. Tokom svoje karijere Frye je zabeležio niz impresivnih prvih dostignuća, postavši prvi UFC borac koji je pobedio 3 protivnika za manje od 1 minuta, prvi borac koji je ostvario i nokaut i submission za manje od 1 minuta i prvi koji je pobedio 5 uzastopnih protivnika nokautom. Tokom svoje 15-godišnje karijere, Frye je također nastupao u Pride Fighting Championship organizaciji, ostvarivši pobjede nad UFC Hall of Famerom Kenom Shamrockom i Yoshihirom Takayamom u borbi koju mnogi smatruju jednom od najluđih profesionalnih borbi ikada. Maurice Smith je u UFC uneo novu eru mešovitih borilačkih veština. Iako je njegov boravak u UFC-u bio kratak, pokazao je da borci sa stilom udaranja mogu imati uspeha u sportu, koji je u to vrijeme uglavnom bio dominiran rvačima i jiu-jitsu borcima. Borio se protiv Colemana, Tanka Abbotta, Randya Coutura, Kevina Randlemana i drugih. Smith je svijetu pokazao kako MMA treba da izgleda, a 2017. godine bio odlikovan zbog svog modernizovanog skupa veština. Kazushi Sakuraba je japanski MMA borac poznat po tome što je postao prvi čovek koji je pobedio veliku četvorku Gracie braće, pa je ostao poznat kao Gracie Hunter ili Gracie Killer. Njegov stil borbe baziran na judo i brazilskoj jiu-jitsu učinio ga je jedinstvenim u svetu MMA. Sa profesionalnim skorom od 26 pobjeda i 17 poraza, Sakuraba je postao simbol borbenog duha i taktičkog majstorstva. Sakuraba je postao legenda ne samo zbog svojih briljantnih borbi, već i zbog izuzetne izdržljivosti i sposobnosti da se bori protiv fizički jačih boraca. U UFC Hall of Fame uvršten je 2015. godine, a njegovo ime je zauvek povezano sa zlatnim vremenima japanskog MMA-a. Matt Serra je bio prvi UFC borac koji je pobedio u The Ultimate Fighteru, a zatim postao UFC šampion. Kao veteran sa 18 profesionalnih borbi tokom svoje 11-godišnje karijere, Serra je postigao skor 11-7, što uključuje pobjede nad dvostrukim UFC šampionom u welter kategoriji i UFC šampionom u srednjoj kategoriji Georges St. Pierreom. Nakon povlačenja iz profesionalne konkurencije 2013. godine, Serra, prvi Amerikanac koji je legendarnog Renza Gracie dobio crni pojas iz brazilske jiu-jitse, nastavio je da doprinosi sportu MMA kao trener, inspirišući nove generacije boraca i ostavljajući dubok trag u istoriji ovog sporta. Rich Franklin nije bio samo borac svetske klase, već i običan čovek sa nesvakidašnjom pričom. Pre nego što je postao UFC šampion, bio je nastavnik matematike u srednjoj školi, gde je inspirisao učenike da slede svoje snove, baš kao što je on radio. Poistovećujući se sa svim vrlinama koje želimo da vidimo kod naših sportskih heroja, disciplina, predanost i integritet, Franklin je tokom svoje MMA karijere postao uzor mnogima. Njegov doprinos sportu tokom ključnog perioda rasta MMA je neprocenjiv. Kao bivši UFC šampion u srednjoj kategoriji, Franklin je bio jedan od najvažnijih boraca svoje generacije, suočavajući se sa najboljima u sportu. Tokom svoje 13-godišnje karijere ostvario je impresivan skor od 29 pobjeda, 7 poraza i 1 nerešen meč, uključujući pobjede na UFC Hall of Famerom Kenom Shamrockom i Chuckom Liddelom, bivšim UFC šampionom Evanom Tannerom, kao i nad bivšim Pride šampionom Wanderlejom Silvom. Kevin Randleman je bio poznat po svom spektakularnom supleksu, bacanju protivnika sa neverovatnom snagom, što ga učinilo jednim od najdominantnijih boraca svoje ere. UFC šampion u teškoj kategoriji sa skorom od 17 pobjeda i 16 poraza, Randleman je bio borac sa neverovatnom snagom i borbenim duhom. Nažalost, preminuo je 2020. godine od komplikacija nakon srčanog udara, ali će zauvek ostati upamćen kao jedan od pionira MMA sporta. Indukovan je u UFC Hall of Fame 2015. godine, a njegov trag u istoriji ostaje nezaboravan. Jens Pulver, prvi borac koji je osvojio UFC titulu u lakoj kategoriji, ostaje upamćen kao jedan od pionira te divizije. Fizički inferiorniji od mnogih svojih protivnika, Pulver je nadmašivao sve sa svojim neverovatnim veštinama i voljom za pobedom. Sa skorom 27 pobjeda i 19 poraza bio je simbol borbenosti, što ga je učinilo nezaboravnim u MMA svetu. Iako je borbu sa težinom često imao, njegov talenat nije mogao biti osporen. Ušao je u UFC Hall of Fame 2015. godine kao pionir i borac koji je promenio lice UFC-a.
Anderson Silva je promijenio igru u MMA-u. Sa 34 pobjede i samo 11 poraza, Silva je držao titulu šampiona UFC-a u srednjoj kategoriji neverovatnih 2457 dana, najduže u istoriji. Njegova borba sa Vitorom Belfortom, u kojoj je nokautirao svog rivala brutalnim udarcem nogom, postala je jedan od najikoničnijih trenutaka u MMA-u. Silva je imao stil koji je bio bez premca, sa tehnikom koja je bila prava umetnost. Ulazak u UFC Hall of Fame 2021. godine bio je još samo jedan dokaz njegove neprocenjive vrednosti za sport i njegovu neverovatnu karijeru. Wanderlei Silva, poznat po svom agresivnom stilu borbe i nepopustljivom duhu, bio je jedan od pionira MMA sporta, čiji je uticaj trajao i van oktagona. Njegova dominacija u Pride organizaciji, kao i krvavi okršaj sa nekim od najboljih boraca sveta, učinili su ga legendom sporta. Silva nije bio samo borac, on je bio prava ikona koja je pomerala granice sporta svojom borbenošću i neustrašivošću. Sa 22 godine karijere i velikim brojem titula, među kojima i Pride titula u srednjoj kategoriji, Silva je postavio temelje za mnoge generacije boraca koje su došle nakon njega. Njegovim ulaskom u UFC Hall of Fame zatvaramo pionirsko krilo kuće slavnih, čime se završava jedna era, a otvara nova, koja je zahvaljujući ovakvim borcima postavila temelje za sve što dolazi. Kako su pioniri MMA sporta postavili temelje, nova generacija boraca donosi sportu potpuno novu dimenziju, podižući tehniku, strategiju i atletizam na viši nivo. Današnji borci, inspirisani legendarnim imenima kao što su Anderson Silva, Matt Serra i Wanderlei Silva, razvijaju sport na način koji se nekada činio nezamislivim. Moderno krilo UFC Hall of Fame sada uključuje borce koji su ne samo tehnički superiorni, već i multitalentovani. Oni su influenceri, biznismeni, ambasadori sporta, podižući MMA sport do novih visina i stvarajući globalnu zajednicu koja se okupila oko UFC-a i MMA organizacija širom sveta. Ovaj prelaz iz pionirskog u moderno krilo simbolizuje ne samo napredak sporta, već i njegovu globalnu transformaciju, dok se UFC MMA pripremaju za novu eru koju će oblikovati borci koji su inspirisani, ali i daleko napredniji od svojih prethodnika. 2005. godine Forrest Griffin je postao prvi borac indukovan u moderno krilo UFC Hall of Fame-a, simbolizujući početak nove ere u ovom sportu. Njegova karijera u UFC-u obuhvatila je mnogo važnih trenutaka, a najpoznatiji je po tome što je osvojio UFC titulu u poluteškoj kategoriji, pobedivši Quentina Rampagea Jacksona na UFC-u 86. Profesionalnu karijeru je završio 2012. godine pobjedom nad Titom Ortizom, te profesionalni skor završio sa 19 pobjeda i 7 poraza. Ima nešto u BJ Pennu što ljude jednostavno izluđuje. Ne zna šta će se desiti, ali sigurno nešto hoće. Možda će te razočarati, možda će te usrećiti, možda će te rasplakati, možda ćeš skočiti iz stolice, ali sigurno će učiniti nešto s tobom. Indukovan u UFC Hall of Fame u julu 2015. godine, BJ Penn zauvek je postao legenda ovog sporta. UFC šampion u welter kategoriji 2004. godine. UFC šampion u lakoj kategoriji od 2008. do 2010. godine sa profesionalnim skorom 16-14-2. BJ Penn je bio borac koji je nosio neviđenu količinu talenta, a njegov pristup borbama je uvek bio potpuno nepredvidiv. Bivši World Extreme Cage Fighting šampion u pero kategoriji, Faber je bio ključni igrač u borbama protiv legendi poput Jose Alde i Frankija Edgara. No, ono po čemu će biti zapamćen nije samo njegov talenat, već njegova uloga u popularizaciji lakših težinskih kategorija kod američke publike. Kao World Extreme Cage Fighting šampion postao je ikona koja je izgradila interes za ovu diviziju, često nastupajući u medijima i uništavajući izazivače u oktagonu. Sa profesionalnim skorom 34-10, Faber je bio borac koji je oblikovao MMA scenu i ostavio neizbrisiv trag u istoriji sporta. Indukovan u UFC Hall of Fame 2017. godine. World Extreme Cage Fighting šampion u pero kategoriji i prva zvezda lakših kategorija, Faber je bio ključni faktor u razvoju sporta. Vrlo malo imena u MMA-u su prešla granice sporta kao što je to učinila Ronda Rousey, prva pionirka za žene u borilačkim sportovima. Njena karijera je ostavila dubok traga, čak i nakon što je njeno borilačko poglavlje došlo do kraja, Ronda je nastavila da pravi istoriju poslavši prva žena koja je indukovana u UFC Hall of Fame. Sa profesionalnim skorom 12-2, Ronda je bila nezaustavljiva u oktagonu, dominirajući svojim protivnicama sa brutalnim judo tehnikama, naročito čuvenim armbarom. Postala je UFC šampionka u bantam kategoriji i simbol za žene u MMA-u, stvarajući put za mnoge koje su želele da nastupe u oktagonu. Njen uticaj na popularizaciju ženskog MMA-a i njen prepoznatljiv status u mainstream medijima ostavili su neizbrisiv trag u sportu.
Michael Bisping je postao UFC šampion uprkos ogromnim teškoćama. Tokom karijere suočavao se sa ozbiljnim problemima, gubitkom vida na jednom oku, ali ga to nije zaustavilo. 2016. godine u trijumfu nad Lukijom Rockholdom na UFC 199 postao je UFC šampion u srednjoj kategoriji, čime je ostvario svoj najveći uspeh. Sa profesionalnim skorom od 30 pobjeda i 9 poraza, Bisping je bio borac koji je izdržao sve nedaće, a njegove borbe sa legendama poput Andersona Silva i Dana Hendersona zauvek će ostati u sećanju. Povukao se 2018. godine i ubrzo postao analitičar, a 2019. je indukovan u UFC Hall of Fame. Rashad Evans je bio pionir jedan od najuspešnijih crnih sportista u ranim danima UFC-a. Sa profesionalnim skorom 19-8-1 Evans je ostvario nezaboravne pobjede protiv legendi, a najpoznatiji je po tome što je osvojio UFC titulu u poluteškoj kategoriji. Evans je postao šampion 2008. godine pobjedivši Foresta Griffina na UFC-u 92, čime je stigao na vrh UFC-a. Iste godine je pobjedio i Stefana Bonara u finalu druge sezone od Ultimate Fightera, povukao se 2018. godine, a 2019. je indukovan u UFC Hall of Fame. Georges St-Pierre je jedan od najvećih boraca u istoriji MMA. Sa profesionalnim rekordom 26-2, dvostruki UFC šampion u welter i srednjoj kategoriji, GSP je ostvario pobjede protiv legendi kao što su BJ Penn, Matt Hughes i Michael Bisping. Njegov povratak 2017. godine kada je postao UFC šampion u srednjoj kategoriji bio je samo šlag na tortu njegove neverovatne karijere. GSP je također otvoreno govorio o svojoj borbi sa depresijom, što je dodatno učinilo njegovu priču impresivnijom. Indukovan u UFC Hall of Fame 2021. godine, GSP je postao simbol izuzetne discipline i mentalne snage. Daniel Cormier je jedan od retkih boraca koji je postao dvostruki UFC šampion osvajajući titule u poluteškoj i teškoj kategoriji. Sa profesionalnim skorom 22-3, Cormier je postao šampion u poluteškoj kategoriji 2015. godine, gde je uspešno branio titulu 3 puta, pobjedivši borce protiv Antonija Rumble Johnsona i Aleksandra Gustafsona. 2018. godine na UFC-u 226 osvojio je i titulu u teškoj kategoriji, pobjedivši Stipu Miocića, a zatim je uspešno branio titulu protiv Derricka Lewisa. Cormier je bio prvi borac koji je uspešno odbranio titulu u dve različite težinske kategorije. Ovaj borac iz Luizijane povukao se 2020. godine, a 22. je indukovan u UFC Hall of Fame. Khabib Nurmagomedov nije samo postao najbolji borac na svetu, već je otvorio vrata mnogim borcima sa Kavkaza, pokazujući svijetu da je njihov potencijal neograničen. Neporažen tokom cijele svoje karijere sa rekordom 29-0, Khabib je stekao status jednog od najvećih boraca u istoriji MMA. U 2018. godini postao je UFC šampion u lakoj kategoriji, a svoj tron zadržao je do 2021. godine, ostvarajući dominaciju kako je teško vidjeti u ovom sportu. Iako su neki borci uživali u spektaklu, Khabib je bio posvećen isključivo pobedi, predstavljanju svog tima i ponosu svog oca. Povukao se kao neporažen, a 2022. godine indukovan u UFC Hall of Fame, ostavljajući nas sa pitanjem da li je on najbolji borac koji je ikada stavio UFC rukavice. Donald Cerrone je bio simbol borbenog duha i spremnosti da se bori protiv bilo koga, bilo gde, u bilo kojem trenutku. Sa 38 UFC borbi, 23 pobjede i 16 završetaka, Donald je zauvek ostao prisutan u top 15 i stalna figura na glavnim kartama. Njegov stil borbe i borbeni mentalitet učinili su ga jedinstvenim, a 18 postborbenih bonusa i rekord u završnicama potvrđuju njegovu neverovatnu popularnost i uticaj na UFC. Indukovan je u UFC Hall of Fame 2023. godine. Jose Aldo je bio ključni faktor u popularizaciji perolake kategorije, a njegova dominacija u World Extreme Cage Fightingu i UFC-u ostavila je neizbrisiv trag u istoriji sporta. Dana White ga je nazvao najboljim perolakim borcem svih vremena, ali iako mnogi dele taj stav, Aldo je nesumnjivo bio jedan od najvažnijih boraca koji su pomogli da MMA postane globalni fenomen. Indukovan je u UFC Hall of Fame 2023. godine. Pre nego što je postao UFC šampion u lakoj kategoriji, Frankie Edgar bio običan momak sa Jersey-a sa snovima o karijeri borca. Njegov put do slave počeo je 2005. godine u ilegalnim MMA priredbama u Njujorku, kada je borba bila više o preživljavanju nego o titulama. Iako je MMA tada bio u začetku, Edgar je izgradio svoj put prema vrhu, postajući svetski šampion i ostavljajući neizbrisiv trag u sportu. Indukovan u UFC Hall of Fame 2023. godine.
Joanna Jędrzejczyk je bila dominantna figura u UFC slamka kategoriji sa rekordom 16-5. Kao prva Poljakinja UFC šampionka osvojila UFC titulu u slamka kategoriji i ostvarila 6 pobjeda u borbama za titulu, što je najviše u istoriji UFC slamka kategorije. Pored borbi, Joanna je pomagala u bolnicama i porodicama u nevolji u Poljskoj. Njena nezaboravna borba protiv Zhang Wei 2020. godine u UFC-u 248 dobila je brojne nagrade, uključujući borbu godine. Indukovana je u UFC Hall of Fame 2023. godine. Kao veteran sa 42 borbe tokom svoje 21-godišnje profesionalne MMA karijere, Shogun Rua je ostvario rekord od 27 pobjeda i 14 poraza, pobedivši značajne borce kao što su UFC članovi kuće slavnih Mark Coleman, Chuck Liddell, Kevin Randleman i Forrest Griffin, bivši UFC šampioni u poluteškoj kategoriji Quinton Rampage Jackson i Lyoto Machida, kao i bivši Strikeforce šampion u teškoj kategoriji Alistair Overeem. Van oktagona Rua je tokom svoje karijere osvojio nekoliko nagrada, uključujući nagradu za nokaut godine 2010. godine na Fighters Only World MMA Awards za svoju borbu protiv Lyota Machida na UFC 113. 2005. godine osvojio je nagradu za borbu godine za meč protiv Antonija Nogueire na Pride FC Critical Countdown 2005. Nakon što UFC 313 donio još jednu spektakularnu priredbu, stigla je vest koja je odjeknula među fanovima borilačkog sveta. Najnoviji član UFC Hall of Fame je neko ko je kroz svoju karijeru ostavio neizbrisiv trag. Njegovo ime je Robbie Lawler. Sa stilom borbe koji je zaista jedinstven, Robbie je postao UFC šampion u welter kategoriji uz mnoštvo nezaboravnih trenutaka u oktagonu. Ostaće zapamćen po meču sa Roryjem McDonaldom na UFC-u 189, borbi koja je zauvek promijenila percepciju onome šta znači biti borac. Svaka generacija boraca donosi nova imena, nove heroje, ali i priče koje ostaju zauvek. UFC Hall of Fame nije samo spisak legendi, već odražava sve one borce koji su oblikovali istoriju sporta, pomerali granice mogućeg i ostavili neizbrisiv trag. Svakim novim članom UFC Hall of Fame postaje bogatiji za priče koje inspirišu. Od pionira koji su gradili temelje sporta do boraca koji su promijenili samu definiciju borilačkog sporta. Svako ime ima svoju priču, svoje trenutke heroizma, uspona i padova. Ali na kraju UFC Hall of Fame je više od bilo kog pojedinca. To je spomenik sportu i svima koji su dali sve za njega, za fanove, za istoriju. Svako novo ime koje se pojavi piše još jednu stranicu u tom neprestanom narativu.